hari urutonde rw'abajenerali n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi za gisirikare zikomeye ziri kugenda zikora inama umunsi ku munsi. Intege nke z'ubuyobozi bwa APR Football Club zagaragariye hariya mu gutinya ekipe. Icyo kintu rero cyo kugenda havugwamo ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushaka kugira ubwoba ikipe runaka no gusesakurwa k'umutungo w'ikipe, hagurwa abakinnyi badakomeye, hagashorwa hafi miliyari y'amanyarwanda, hagurwa abakinnyi baciriritse baho ngaho, bigizwemo uruhare n'abanyamakuru bamwe na bamwe bari bahawe inshingano zo gushakishiriza iyi kipe kugira ngo ibitagenda neza ntibazabivuge. Rero ako kavuyo k'abanyamakuru bari mu ikipe ya APR Football Club batayikunze, ahubwo ari gushaka kuyiyobya, iki nicyo gihe ngo bacike bava muri ekipe. Aka kanya rero twe nk'inyenyeri Sports TV Rwanda tugiye kubabwira urutonde rw'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bakomeye, harimo mu rwego rw'abajenerali, harimo abo mu zindi nzego z'igisirikare gikomeye bene kugira abajenerali. Inzego zose zikomeye za gisirikare ziri muri abajenerali 10. Tujye kukubwira mwaba abajenerali uko ari 10 nibo bagiye kwitoramo ugomba kuba chairman w'ikipe ya APR Football Club. Uwa mbere yes, reka nongere nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi ku Nyenyeri Sports TV Rwanda. Nk'ibisanzwe nge ugusuhuza kuri micro nitwa Peter Musa. Ngo ikaze aho uri hose, nyemerera ngo shimire cyane udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ni iby'agaciro kuba ukomeje kugenda ubana natwe. Ntago nabura gushimira kandi wowe udahwema gukora subscribe kuri channel, wowe ugira uruhare mu gusharinga ibiganiro byacu tugenda adukora, commentinga, ukora like. N'iby'agaciro, urukundo mugenda mutwereka tugenda natwe turuha agaciro. Mu ikipe ya APR Football Club, ikipe yambara umukara n'umweru, irimo iragenda ivugamo amakuru menshi cyane. Ariko ikipe yasimbuye ikipe ya Rayon Sport. Mu minsi yashize ikipe ya Rayon Sport niyo yagendaga iha amakuru abakunzi b'umupira w'amaguru, ariko kuri inshuro ikipe ya APR Football Club irasa nkaho ariyo iri imbere mu gutanga amakuru. Muzi neza ko iyi kipe yambara umukara n'umweru intangiro za shampiyona zayo zitagenze neza bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ahanini zishingiye ku buyobozi. Hari amakuru menshi yagendaga avuga muri ikipe ngaho abapampe mu minsi yashize wasangaga uruhare runini, imyanzuro myinshi igirwa mu ruhare n'abasivili babarizwaga muri ikipe. Niyo mpamvu mu ikipe ya APR Football Club rero habayeho impinduka zikomeye. Yego ntago imyanzuro irafatwa official ngo hajyeho itangazo ryeruye rivuga nyine ko ku hazaza h'ikipe ahanini hashingiye ku buyobozi, ariko nk'uko dusanzwe tubizi iyi kipe yambara umukara n'umweru ntago igipfa gudekarara ibintu ngo ibishyire ku mugaragaro. Amakuru dukesha umutasi Axel Rugangura, nshuti yacu dukunda cyane, muhungu wanjye nemera, hari urutonde yadukoreye rw'abajenerali n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi za gisirikare zikomeye ziri kugenda zikora inama umunsi ku munsi. Iyo nama nta kindi igamije, ni ugushaka ahazaza ha ekipe. Yes, nk'uko twatanye tubivuga, intangiro za shampiyona z'iyi kipe ya APR Football Club ntabwo zagenze neza. Nyuma yaho iyi kipe yambara umukara n'umweru imaze gusezererwa n'ikipe ya Pyramid yo mu Misiri mu mikino ya CAF Champions League. Muzi neza ko yaje ikina shampiyona, umukino wa mbere yahereye ikina ikipe, yahereye i Rubavu ikina n'ikipe ya Etincelle itarakoraga imyitozo, Etincelle itararyaga,
iraza ihagama APR biza kurangira binganyije ubusa ku busa. Mwese murabyibuka umukino ukurikiyeho rero ikipe yagomba gukina n'ikipe ya Rayon Sport tariki 19 z'ukwezi kwa 10 match ntabwo yaje kuba bitewe nuko APR yaje kwandika urwandiko ibwira Ferwafa na Ligue kitari tayari kuba yakina umukino wa Rayon Sport Football Club kuko ngo Ferwafa na Ligue batubahirije iki amategeko n'amabwiriza bigenga irushanwa. Biza gutuma APR Football Club ifata umwanzuro wo kugira gute wo kwanga gukina match yayo na Rayon Sport Football Club. So nta yindi mpamvu yatumye iriya match ivaho. Impamvu ya mbere ikomeye yatumye iriya match ivaho, APR Football Club yagize ikibazo, yagize impungenge. Iravuga iti se ko turi mu mwuka mubi, Rayon Sport ikaba imeze neza, abasaza bakaba bari kugenda bagaruka umunsi ku munsi, ese ko tutaritegura neza 100% nituramuka dukinye na Rayon Sport turi kubamo abakinyi bacu basa nko bakomakomeyemo. Ubwo bavugaga ni Mamadusi yari yagiye gukina ikipe yiwe ya Mauritania, I think. Yes, APR Football Club yongera igira impungenge z'uko Niba yari yagize ikibazo cy'imvune ku mukino wayo na Etincelle. Iravuga se nituramuka tukine ni Rayon Sport imeze gutya ntago izatwihaniza, bagira impungenge bayikuraho. Yes, well and good. Intege nke z'ubuyobozi bwa APR Football Club zagaragariye hariya mu gutinya ekipe. Yes, icyo kintu rero cyo kugenda havugwamo ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushaka kugira ubwoba ikipe runaka no gusesakurwa k'umutungo w'ikipe, hagurwa abakinyi badakomeye, hagashorwa hafi miliyari y'amanyarwanda, hagurwa abakinyi baciriritse baho ngaho bigizwemo uruhare n'abanyamakuru bamwe na bamwe bari bahawe inshingano zo gushakishiriza ikipe kugira ngo ibitagenda neza ntibazabivuge. Yes, abanyamakuru baraza babeshya ikipe, babeshya ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club ngo abakinyi ngo baje ngo barakomeye, babona flop izo mu kibuga bagatinya kubivuga, bagatangira bagasigiriza. Avuga ngo umukinyi ngo ni igikoko, umukinyi ngo ni gitangaza, Richmond Raptor ngo nakataraboneka, Mamadusi ngo ni gitangaza, ngo Ngobodo ngo mana nyagasani. Ngobodo koko Ngobodo umukinyi bamuhereza umupira cyangwa ni cyangwa Chidebere, Chidebere ni Ngobodo. Ejo bundi ruboneka mutera agapira, amuhaye agapira kameze nanyi nabasha gufunga. Chidebere wawe arambura ukuguru, umupira uraza ukubita ku murundi, umupira usubira kwa adversaire. Ntabwo koko uyu mukinyi nta passe nimwe yatanga, nta dribble nimwe yakora, bamuhereza barakifunyisha imirundi gasubira ivuye igitirenga. Uyu mukinyi niwe basigiriza mu gitangaza. Rero ako kavuyo k'abanyamakuru n'abandi bantu bandi babareyo n'abayovu bari mu ikipe ya APR Football Club batayikunze, ahubwo gushaka kuyiyobya abo bantu. Iki nicyo gihe ngo bacike bava muri ekipe. Impinduka muri APR Football Club twazigezemo tayari, twagiye kandi impinduka mu ikipe ya APR Football Club zarabaye, nubwo bitaraba official ngo babitangaze 100%, ariko zarabaye. Nk'ubu tuvuga na Georgine, amafaranga yashowe mu kugura abakinyi badashoboye umurengera wayo yamukozeho. Miss Georgine yasohotse muri APR Football Club yamaze kuvamo kera kare. Team manager nyuma yo gukora amakosa agiye atandukanye, Hazina Eric, twavuga ku mukino APR Football Club yatewemo nk'amagani kipe ya Gorira utego 3-0 hejuru yo gukinisha abanyamahanga barindwi, kandi biri mu nshingano zo kumenya ninde yavuyemo ninde ujyamo.
cyamukozeho arasohoka. Hari n'indi saga yindi yabayeho ye na Rujugiro, bivuga ko Eric Nazinda ko yaba yarakubise Rujugiro mu mukino ikipe ya APR Football Club yarakiniye Rubavu, ndakeka neza niba ntibeshye. Denzel, come on, akavuyo, imiyoborere mibi yari muri APR Football Club niyo yahuje aba bajenerali n'abandi bayobozi bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda bakoze inama. Niyo mpamvu bakwiye bakora inama bakavanamo imyanzuro ikarishye. Aka kanya rero tudatinze, twe nk'Inyenyeri Sports TV Rwanda tugiye kubabwira urutonde rw'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bakomeye, harimo mu rwego rw'abajenerali, harimo abo mu zindi nzego z'igisirikare gikomeye bene kugira abajenerali. Inzego zose zikomeye za gisirikare ziri muri abajenerali 10. Tugiye kukubwira mwaba abajenerali uko ari 10 nibo bagiye kwitoramo ugomba kuba chairman w'ikipe ya APR Football Club. Uwa mbere yitwa CDS General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Akos Chief of Staff, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi. Wow! Hayayayayayaya. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Major General Alex Kagame, umugaba mukuru w'inkeragutabara. Kabisa. Ku mwanya wa kane turasanga Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi wa Task Force Division. Hayayayayayaya. Tugendane neza 5-5. Ku mwanya wa kane turasanga Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi wa Task Force Division. Ku mwanya wa gatanu turasanga Brigadier General Bertin Mukasa Cyubahiro, umuyobozi wa General Headquarter. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Brigadier General Nelson Rwigema, uyu ni ushinzwe brigade ya 503 ikora mu majyaruguru. Ku mwanya wa karindwi turasanga Brigadier General Frank Mutembe, umuyobozi wa division ya kabiri ingabo zibarizwa mu ntara y'Iburasirazuba. Ku mwanya wa munani turahasanga Brigadier General Deo Rusanganwa. Uyu Deo Rusanganwa turaza kumugarukaho. Ku mwanya wa 9 turahasanga Major General Vincent Gatama, uyu ni umuyobozi wa division ya 4 ingabo zibarizwa mu ntara y'Amajyepfo. Ku mwanya wa 10 turahasanga Colonel Simba, umuyobozi wa brigadier ya 402. Abo bajenerali uko ari 10 bakora inama umunsi ku munsi bashaka igisubizo cy'ibibazo bya APR Football Club aho cyaturuka. Aba ni abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bakomeye mu gihugu. Mwaba bajenerali uko ari 10 tumaze kubabwira, ndagira ngo munyemerere tugaruke ku mujenerali umwe, Brigadier General Deo Rusanganwa. Uyu nta gihindutse biravugwa ko ari we ugomba kuba chairman w'ikipe ya APR Football Club. Nta gihindutse. Uyu Deo Rusanganwa ntago ari mushya mu mupira w'amaguru. Murabyibuka igihe
retired Colonel Richard Karasira yayoboraga ikipe ya Marine Football Club. Uyu Richard Karasira yaje kujya kwiga, amaze kujya kwiga Deo Rusanganwa niwe yaje guhita afata ikipe ya Marine arayiyobora, ayibera umuyobozi, anazamuramo impano z'abakinnyi bagiye bakomeye bari hano muri shampiyona y'u Rwanda. Deo Rusanganwa abantu bamuzi neza, ni umugabo ukunda ukuri, nta manyanga, nta kavuyo agira mu byo akora byose. Ibyo akora byose abikorana ubunyangamugayo. Ni umugabo ukunda kumvikana cyane, ni umugabo utavuga amagambo menshi, ariko icyo ashyize imbere ni ibikorwa. Ntashaka umuntu umwinjirira, wapi, ashaka ikintu cyose ngo kigendere ku murongo, kandi icyo ashyize imbere ni intsinzi gusa. APR Football Club rero iraramuka ibonye uyu muyobozi, ndakurahiye Murera muzumvana. Rayon Sport nibyo nayo abasaza bayo barahagurutse. Kimwe mu bintu cyatumye aba bajenerali n'aba bayobozi bandi b'ingabo z'u Rwanda bahaguruka, nuko bumvishe abasaza ba Rayon Sport bahagurutse. Umwe mu basaza ba Rayon Sport akadekara avuga ko baje ko ntibarangara gato igikombe bari bukibibe bakagitwara. Murabyibuka neza amagambo Paul Muvunyi mu bwizatunga wa Rayon Sport, amagambo atangaje murayibuka? Yes, amagambo Muvunyi yatangaje ari mu byatumye aba bajenerali bahaguruka bagashaka igisubizo cy'ibibazo biri mu ikipe ya APR Football Club. Mu minsi ya vuba turaza kubakorera urutonde rw'abayobozi ba Rayon Sport bakomeye, abagwizatunga 10 ba Rayon Sport bakomeye, bakomeye bari tayari kuza guhangana ibikombe n'ikipe ya APR Football Club. Ukari 10 hazacu wambaye kabisa, hazacu wambaye ndakubwiye. Yes, reka rero ngushimire cyane wowe warudukurikiye ku Nyenyeri Sports TV Rwanda, ariko nyakugira Imana, ariko wo kabyara ndagushimira uruhare ukomeje kugenda utuma icano yacu igeraho. Tugushimiye iterambere ry'icano ukomeje kugenda ugira mu ruhare. Twamaze kuba monetize. Wow, credit kuri wowe wabashije kubigiramo uruhare. Nawe rero nimba udukurikiye bwa mbere kuri icano rwose, reka ngusabe kora subscribe, sharing ibiganiro byacu dukora, ukanya like, commenting, tubone icyo bita engagement. Yes, kubaho n'ukubana mufitiwe. Kandi rwose pe credit kuri wowe, warakoze cyane. Imana ikomeze iguha umugisha wowe wemeye gukora ibitukubwiye. Ciao rero, hasta la vista. Yari Nyenyeri Sports TV Rwanda, naho ngiye wumvaga kuri mikoro nitwa Peter Ali Musa. Ikiganiro cyasubara cyo nakagaruka, ndabakunda cyane.